Şandeya Herêma Kurdistanê di çarçoveya Roja Taşteya Cîhanê de li bajarê Wanê ne. Şande li Wanê serdanên hindsazî, dezgeh û partiyên siyasî ên li Tirkiyeyê kirin. Di nava Şandeya Herêma Kurdistanê de parêzgerê Hewlêrê, berpirsê îdareya Serbixuya Soran, cigirê parêzgerê Süleymaniyeyê û hejmarek serokên jora bazirganên bajarên Herêma Kurdistanê hene. Şande di destpêkê de serdana jora bazirganên bajarê Wanê kirin û li ser mijara têkiliyên bazirganiyê di navbera Herêma Kurdistanê û Tirkiyeyê gotûbêj kirin. Ku îdare Serbixuya Soran ew serdanî domana ew pêwendiyanê betaybettî li rûyê bazirganî û li rûyê geştyariyê li betaybettî ew rêxistina û ew komûnwanê ke jûrî bazirganî Wanê rêşiye xistiya بەنسبەت ئێمە بەلای ئێمە زۆر گرنگە بە تایبەتی ئەوەی کە دوای ئەوەی کە دەواازی زێ تێکرایەتەوە ئێستا ئەو پەیوەندیە زۆر تونند و تۆڵتر بووە بەڵام بە هەبوونی ئەو دیدارانەوە بە تایبەتی ئەو چالاکیە کە دوێنێ بەشداریمان کرد لە نانی بەیانی کە چالاکیێکی جیاواز بوو هەمووی کۆکردینەوە لێرانە بە ئامادەبوونی هەموو بازرگانانی هەردوو دیوی هەرێمی کوردستان و کۆماری تووشاش. بم لێرەوە دەمەوێت ئەو فرسەتە بکەم دەستخۆشی لە ژووری بازرگانی شاریوان بکەم کە بەو ئەرکە هەستاینەوە هیواداریشین ئەو پەیوەندیە بازرگانی و گەشتیاریانە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی تورکیەوە لەسەر ئاستی پارێزگای هەولێر و ئیدارەی سەربەخۆی سۆران وانێ بەتایبەتی بەرەو پێشتر بچێتن. Şande piştî diyarîdayînê derbasî avaya Dem Partiyê bûn, li vir jî ji aliyê hevserokên Dem Partî ve bi kêfxweşî hatin pêşwazî kirin. Rastî em gelek kêfxweş bûn, divê ku ev serdana daha zêde bibin, elbette em jî biçin ben. Ji bo yekî îtîfaqa gelê Kurd bi rastî gelek giring e em gelek vateyekî mezin dinê. Ji bo hatina wana em gelek serfiraz bûn, gelek kêfxweş bûn. Em her tim dibêjin bila hevdîtinê wiha çê bibin. Em jî biçin başûrê Kurdistanê başûrê Kurdistanê jî heyetê me bên em gelek kêfxweş in. Şandeya Herêma Kurdistanê piştî Dem Partiyê derbasî Şaxa AK Partiya a Wanê bûn. Li vir jî ji aliyê serokê partiyê, parlamenter û serokwezîrê bêra partiyê ve hatin pêşwazî kirin. Di hevdîtinê de behsa giringiya cîrantiyê, têkiliyên siyasî û rola Serok Mesûd Barzanî, Serokê Herêmê û Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê di derbarê pêvajoya aştiya Tirkiyeyê de axaftin û spasî li Serok hate kirin. لە هەموو سەردان و دیدارەکاندا باس و خواستمان دەربارەی بەرەو پێشوەبردننی پەیوەندیە مێژوویەکانی نێوان هەرێمی کوردستان لەگەڵ دەوڵەتی تورکیا و لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی تورکیا بوو و هەروایە یەک چشتی دیکە لە بابەتەکانی قسەی دەربارەوە دەکرا پشتیوانیکردنی هەرێمی کوردستان لە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا بوو لەگەڵ باشترکردنی پەیوەندی بازرگانی لە نێوان هەرێمی کوردستان و لە نێوان دەوڵەتی تورکیا بە خۆشحاڵیشەوە لە ئۆفیسی ئاکپارتی دیدارێکیشمان لەگەڵ بەڕێز دڵدرم سەرۆکوەزیرانی پێشووی تورکیا بەڵێ و هەروەها بەڕێز وەزیری بەرگری و ژمارەیەک لە پەرلەمانتاران و کاربەدەستانی هەم حکوومەتی و هەمیش حزبی هەبوو لەوێشدا وێڕای تاکیدکردنەوە لە بەرەو پێشوەبردننی پەیوەندیەکان بەڕێز بینایی یەڵدرم سڵاو و ڕێزی لە بۆ جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی و سڵاو و ڕێزی لە بۆ جەنابی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەڕێز کاک مەسرور بارزانی کاک نێچیروان بارزانی هەبوو واروەها سڵاو و ڕێزی لە بۆ جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کاک مەسرور بارزانی هەبوو. ئەم برای هەبن ئەوانە تابی ئەربێل وان یەکە هەولێر وان یەکە ئەم ئیرۆ gelek memnûn bûne ku hatine vê derê însanê vê derê li Kurdê birayê xwe ya li Kurdistanê gelek hez dikin îro jî em gelek xweş in ku hûn vê derê ne bira biratiya me dewam bike em virha ticareta xwe dostiya xwe biratiya xwe gelek pêş bibîn. Îro em û Dem Partî û Partiyê dinê em bi hev re dixebitin me heta cîkî baş aniye gerek temamê sîlah ji ortê derkevin em weke biratiya zêdetî bikin. Evê derê jî kek Mesûd temamê îdare Kurdistanê heta roja îro alîkariya gelek baş kiriye em ji bona wê jî spas dikin. Şande wêneya Kelha Hewlêrê diyariyê Serokwezîrê berê kir. Piştî hevdîtinan Şande ji bajarê Wanê zivirîn Herêma Kurdistanê. Sevda Kaplan, Kurdistan TV,
wan.